Pozdrav ljudi, došli na novi video. Ja sam odlučio predstaviti 5 nikad objavljenih pilot epizoda crtanih filmova. Tako da sam znači ovaj video ispustiti bolji nego prethodni. Od vas bi želio da upalite like, subscribe, to je baš volio. Ne znam što se drugo da kažem, osim dužo od video i krećemo. Na broj 1 je Traktor Tom. Ko nije gledao ovog malog traktora dok je bio mali, i ja sam ga zapravo baš volio gledati. Opet možda kao i vi, nisam znao da postoji ovo. Postoji neobjavljena pilot epizoda, to jest prva epizoda nikad nije bila objavljena. Ne znam se puno o ovome, niti je sadržaj epizode poznat, samo što se zna je to da nikad nije bilo objavljen. Ali eto, moram ga staviti na listu jer nije objavljen nikad. Na broj 2 je Lazy Town. Možda ste gledali prethodni video, ste čuli da sam spomenuo epizodu koja nikad nije bila objavljena. Pa isto tako, pilot epizoda nikad nije bila objavljena. U ovoj pilot epizodi drugačija glumica je glumila Stephanie i također nisu lutke za likove bile razvijene. Jedine lutke koje su bile razvijene su lutke za likove Ziggyja i Pixela. Ovaj pilot je sadržavao 6 sekvenci koje su korištene u narednim epizodama. Prije početka svake scene bi bio prikazan originalni logo iz serije sa bijelom pozadinom i natpisom Lazy Town. Prvi isječak se zvao Predivan dan. To se scena trebala raditi da Ziggy i Pixel igraju igrice i u tom trenutku ulazi Stephanie i otvara prozor i zove ih da idu napolje, mada oni to ne shvaćaju ozbiljno i nastoji igrati igrice. Drugi isječak se zvao Sretan rođendan. U toj sceni Ziggy slavi rođendan i svi mu donose za poklon karamele. Spartacus dođe i poklanja mu četkicu za zube, što Ziggy prepozna kao karamelu, a Pixel misli da to neki elektronički uređaj. Treći isječak se zvao 1 na 1. Tu Robbie dolazi da prekine igru koju s djeca iz Spartacus započeli, futbal. Oni pozovu Robbija na igru, ali Robbie odbija, umjesto toga dovede robota za igru futbala. Ovaj scenarij je korišten u epizodi Soccer. Četvrti isječak se zvao Krenimo. Tu Stefan dolazi kod Pixela da je pomogne zaustaviti futbol robota koji se pokvario, ali Pixel želi pomoć kompjutera da ga zaustavi, a Stefan mu govori da treba svojim umom sada razmišljati da zaustavi situaciju. Peti isječak se zvao Spartacus. Tu Spartacus izvodi razne akrobacije u svom vazdušnom brodu. Zanimljivo je da je u ovoj sceni drugi američki glumac pozanimljivo gleda Spartacusu, jer Magnus Schmeling koji tumači Spartacusa još nije pravilno naučio engleski. I zadnji 6. isječak se zvao Bing Bang. U ovoj sekvenci su likovi plesali u završnu pjesmu Bing Bang. Pilot nikad nije bio javno objavljen radi tehničkih problema tokom snimanja. Kao što sam rekao u prethodnom videu za onu epizodu Lazy Towna, i ova također nije bila objavljena zbog tehničkih problema tokom snimanja. Također i zbog razvoja lutki jer nisu bile proizvedene. Na broju 3 je Blue Klaus. Vjerojatno svi znate za ovaj crtani, ali možda neki od vas ne znaju za stariju verziju. Originalni show je bio proizveden 1995. godine, ali pilot epizoda također, kao i ove ostale, nije bila objavljena. Ovaj pilot za razliku od serije je bio malo drugačiji i liku su bili totalno drugačiji. Kao na primjer, Josh, koji se ovdje zvao Steve, i umjesto svoje klasične zelene majice sa programa nosio je narančastu majicu, i Blue Klaus originalno nije trebalo da bude pas, već mačka. Međutim je kasnije promijenjeno i zvao se Mr. Orange jer je u originalnom planu bilo da bude narančasta, a kasnije je promijenjena u Mr. Blue. Pilot je zapravo bio napravljen kao probni plan projekat za seriju, iako je zapravo nije trebao biti javno objavljen. Pušten je među nekoliko preškolaraca, međutim oni uopšte nisu razumjeli koja je bila poenta serije, što je dovelo do toga da pilot nikad ne bio objavljen. Ipak 2022. na Nick Jr. Twitter profilu objavljen je par isječaka iz ovog pilota, što ukazuje da je pilot zapravo sačuvan u Nickelodeon arhivi. Također, kreatorka originalne serije Anja Santomero je na svom Twitter profilu objavila sliku glavnog glumca Steva i rekla kako ona sadrži kopiju originalne pilot epizode. Na broju 4 je Peppa Prase. Ovo isto možda niste znali, i za ovu seriju postoji neobjavljen pilot. U ovoj se pilotu, za razliku od originalne serije, Peppa ponašala previše drski i previše šefovski. Također je ulovna špica u ovom pilotu bila drugačija za razliku od originalne serije. U ovoj se pilot epizodi ulovna špica pokazivala Peppa Prase koja stoji na početku, pored nje dolazi mama prase, George i njezin tata, koji počinje jako da hrokće, nakon čega svi padaju. Peppa nakon toga pada i smije se u nebo, a kamera se nju zoomira.
Sljedeća scena prikazuje Toto prasta kako kopa na njivi, a Pepa dolazi nam pomogne, ali ona uđe u rupu i iskopa što dublje može. U narodnoj sceni Pepa prasa odlaze skače po blatnim blokvicama, a mama dolazi da joj dadne gumene čizme. Dolazi onda i George i Pepa ga tjera da obuče gumene čizme izvan ekrana. Sljedeća scena prikazuje kako Pepa prasa drži balon i pored nje dolazi George sa balonom. Pepa ga uči kako da jače udara balon. Ona slučajno nakon toga uništi Georgeov balon i dadne mu svoj. Na kraju cijela porodica dolazi na blatnu lockvicu i skaču od sreće, a Tota prasa se oklizne i padne. Nakon toga svi se krenu smijati i oni padaju zajedno u lokvu i isprljaju se dok se smiju u ekran. Nije poznat razlog zašto pilot nije objavljen. Pilot 2017. godine je bio objavljen na australijsku televiziju i nepoznati korisnik snimio i objavio na YouTube zajedno sa pilotom Bena Hoy, koji je također izgubljen. To ćemo ostaviti za kraj. I za kraj, Benovo Hollyno malo kraljevstvo, izgubljeni pilot. Pilot je baš rano proizveden i nije poznat zapravo razlog zašto nije objavljen. Ali eto, morao sam ga staviti jer nije bio objavljen. To je bilo to od ovog videa, na sam ste uživali. Ako jeste, palite like i subscribe. Ako niste, palite dislike. Neće mi smetati, ja znam video nije bio baš nešto dobar. Ipak to je bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!